Good. Thank you. Na ngagucokeria ngatho ni guthina mbere na kwirorera Inoro TV tabarire no ya Inoro rucine ni twatiriha matha meri riu twithaine ria muthia aria ndereti cito na ngoda twambe tuguthukia kurebu ni tukwirite twina mheshimiwa Kinyua wa Mugo ni deputy governor wa county ya Embu nigetha tukirikia ndereti ino Njoroge wa Githinji ni agucoka haringi gutumenyithia cia ugima wa mwiri. Mheshimiwa Kinyua wa Mugo wi mwega rucine na karibu sana Inoro TV. Thank you muno ni mwega muno rucine wana Embu ni kwega kwina mbura no kwa ndo maravanda na I thank God because twetherera mbura muno no ni kwega gwe bio riu tukereke tugendurite Embu yonthe. Yes. The upper side mweno wa mututu ni kurite but there no mweno wa there no mweno wa mbere ndikinyite wega no modu ni mega. Asante tugacokeria ngai ngatho ni uguo na ni jua ndo Embu ni mekuria ciuria ni mekwa na maoni mao ndio ni maratwirorera kuma ria tugire ni uroka koguo mahuthire namba ya SMS 22488 tereke na kuria maria mohotete gwika kuria Embu kwa mwaka omwe goria cia neighbor oyo murigainie wa county ya Meru kuria turona governor wa Okaira Mwangaza ari kuhagurwo rita ria keri kwa ihinda ria mwaka umwe niki hihi ugociria kirathi na mbere ma county-ini maya maitu kama ukereke mbuge riroko na kwina mbara thini wa county ikorogwo vaina failure thini wa leadership na muno leadership ikorogwo ye party muno ya munene toneke governor tondu we boss ko mundu agenda kakathia ketha deputy wake ai running mate mageka campaign make ndugiki kuko kutina gitumi gia kwambiria kurofta ndo matonya no urakuoneka kama ita mengi maukaga mengera ofisi makambiria ukoro maina discrimination makambiria ni kuvuthia mundu na nikawa gutethire gwika atia gucokaniria kura mbara ni akoretwo imiro no gusanga mundu agacunwa ngari matharu ma mithemba teo no maindege mbara na mbara anambiria kamau umenye kindu kia mbere gutwira ongeruteka na thirikari ruko na impeachment icio anything can happen na ndo asema tingithurwa rengi let me tell you wameweka kamba kwa shingo matingithurwa rengi kira hivi so mungi ndwenda kuona atongoria mararwa andu matiendaga kundu kwina mbara kama utiga ningwira wakwa twina governor wakwa ucumbitiaga nake Sisiri I think tutia ukire bamurugu twambirie kurwa twanyitania niguo tukora twike kimwe for 5 years kungivotaka 10 years tutethie andu a Embu tumasanjirie miturire rundi wira kwa kamau ukorwa ko defending governor against political aggression guti mundu ngimukuviria politically am defense ini itona gitikwangisa angivota wenga am the buffer kumurigiriria ini ruthingo takahuru na work very well a lot of respect na tena gitio kiana ora inakuwa ni shinda no nginyando mateane no nginyando makonsort no nginyando ma involve one another niguo thengio no wekanga ne wago tatu gwiragia bara ciumaga kihumo kia bara nikuvuthania ciaca cia kiruka yeni riwe ne watwira we na governor akubarire mko sawa mukaranagia tutingirwa na tikwa governor twamenya no munthi twisene for almost 20 years kuma MP bana vingo na rugamaga MP nazo kala tukadia succeed tukoro tutwena na governor kwa mundu very experienced she has been in parliament for 20 years kugo no leadership nego na te mundu wa mbara na tondu county ni ri atongoria nge magithuritwo ri acio nao mundu afati guikarania na wate acio nge mathuritwe ni kuri senate uratwekire kamau and this is a success story ngwesha no ranginya thini wanga they try number 1 then one development na maundu mengi number 1 twengira office twena governor tokire twekara nthi toga no nginyike tucokanirie the political class tweta MCA twekara nao tweta MPs senator and the women rep we had a meeting na kuma kivinda ku we have been having regular meetings tero tukithina Nairobi gweka usaria indo tugenda tuke ndugeke we go as a group to ne twese vakorovina strength in numbers we are very united the political class and ne tukosotaga muno kana kwaraniria itiru assembly mbere tweketa maundu ko tumetaga twekara vandu twashira thengi muno Mheshimiwa Kinyua wa Mugo wiriga guku hindiria twaragio horo wa sherehe iria ciguka kwa nyu Embu na ni ciagiukire na gugigithie wega tereke tucokie maitho na thutha tuone mwaka omwe wa utongoria wa nyumu na governor Cecily Barire kuria county ya Embu muhotete higwikira andu akou maundu tamariko ni muramahuthiria uturo ni muramahuthiria garama ya maisha ni muramaigua ni muratungata andu aya okay kama ukireke ngwire nitugeretie and ngacokia ngatho tondu kirikaniro kia andu etu vai mithenya igana rimwe tugere twayambiru kuvingia na vai mwaka omwe tuvingiti maundu mengi kindu kia mbere kamau twirite andu etu ugima wa mwiri ni kindu kina bata muno twengera the first week
twekire clean up ya town ni na Ngabana twavata town ngima Kirimari muthenya mugima from 8 to 7 in the evening kudemonstrate kuonia andu kana kuthomithia andu thirwa nginya mate participate no thirwa andu wa town cietu kuma vau within 2 weeks twacokinda wa mathibitariri kama gwetu gutiena nginya Panadol kana Piriton andu magenda ka thibitari Kirinyaga kana makathi kuthara kanithi so within mweri umwe ni gwacokete ndawa na kwagena stability ndura tureka ni turageria ku maintain kaundu kau tuone kwina ndawa cia kwigana challenges tiagaga ringi tukithi wa suppliers wonde ringi matira ndawa iria turenda tukathi wa supplier wingi ukona kwina different procurement processes no atini turageria niguo health ikorwo very very stable that's a very big achievement turugutia na ndawa medical ne corruption Embu kindu gya kairi kire ngiwa ito a success story ni nakwario vora kuthambia town utheru wa town tondu kamau Embu was a heap ya garbage site ya vana dumping site ya garbage riu kathi town umuthi ya Embu Evanata city is like a city na twandika andu Embu cashews na twandika market is on all the markets in Embu taru ukatha ici kwa maravata matunga nigeta kataka ino ngetu seje phase ya toni korembega na ndu meka the environment bega ona mirimu mo kama yona kana ndo wagiko ye ni kinya kipindu yo kana ndo ndo wangi nake ndo wagiko ndo ntoroleti muno achievement ira twekete kivinda kiu kamau ngicoka ru mwena wa sports kidogo kwiringi na kwiraga ira na ukago kotothondeka kivaro we have a modern stadium katasi ya national government muna utongoria wa buruni watutethirie before madaraka toka kivaro kega national standard kiega pio kiwanja kithakirwo ni timu cia nja wa buruni na ithake 2027 AFCON no yo keko exactly no manda apti kivaro ta kuma thakire mithako mwe kuo ni kiva FIFA standard kana itakwa IAF standard riu no mathakire bivira kuo kindu gya kaire kivaro kiu kama gyakwa ni nakwiraga kina lot of maoffice bengi muno na business hub kundu makarutaga biashara itondo ni kivaro gyake to kina lot of space mwena wa thutha riu andu engi muno mokoro makirutira biashara kuo no kwa turevanga tondu kivaro ni kia kimanage kwa ni Sports Kenya kugu no ngitu kwa tuena very clear collaboration between itwe na Sports Kenya kivaro tuena kio kama kindu kingi kama twekite within that one year thoko ya Embu ni turaka thoko ni turaka through support ya national at a cost of 700 million thoko ya ngorova inya thoko jero tondu Embu ni gatao ni kanini na andu nimenge vire riu thoko gutira korwo na space ya thoko so the only solution ya tigarite ni gwikatia ni kuthie guru kuthie high rise riu turaka ya ngorova inya very modern clear in a lift ina nginya dispensary kuratumia makonga giria ciana na ina stores vakuve ngiri thatu approximately 3000 kwina eateries tumikawa kwina ni kindu kinene ni ajeti gwakwa kana hindi already as you talk the process has already started no try na challenge yemwe kuthambithia andu wa biashara acio maikuo tumatware in another area no atini turathondekire another market ona ni ethiga turamita Hazra market in a store 235 na toka twekera shade nene muno niguo cio maithini wa the main market tumarute temporarily tumatore thini wa thoko eno eno yareka tukamacokia na cio store icio twarokete andu wengi tondu population ya biashara stiu ni wanene so thoko we have two markets now the Hazra market neno muraji turaka eno ya ngorofa moshimi wale uratanyere kere wako hihi ekwendaliga na ati kira tovete ni relocation ya ndo aya tu wana mutongoria wa buruni no okire kuo kind of commissioning na avingura koguru the contract okitakena thina ndwe akena thina mbere kogu within I think within makegera within maybe 1 year by next year no koro ende ku to mbesa ne allocated tayari so iyo ni achievement nene muno gwetwe good bus park the oldest bus park ya Embu itakoro jenches Embu stage it was in a very bad state neno stage la nepio thini wa Embu nene turamithondeka ikorwe na bitumen na stores ino bega on the side wanaone irarika kira gitumite ta kira gitumite kureta vingure ne outlet barabara ya kumiruta nigwithiruke inyita bandu venge veta kwa mangina so we working on that road as you talk now in kidu cio mesio kitegire kana mbere mweri uthirite next November ni tukoro twacokia ndui matatu kuo tondu kurai tumaigite temporarily vandu makeshift no magucoka stage yao ne on very very modern stage kama umira thoko
we are to nitwakete thoko ya mira one very modern twamaruta town center kora mendagia mevangite ogu magikira giko na kwa na giko muno twamavanga twamatumira very big market in a shade and everything riu ona mekarite wega no ni development muno thini wa town center kara thini wa town kogo kire kempuge nitwikite maundu mengi muno agiria kugweta haya mbere nyumite vau last time nindandetio voro wa low cost housing low cost housing is affordable the affordable ni yetu ne twambiririe na mutongoria wa bururi au kana eka break na eka te accommodation project ni turaka nyomba already gana phase ya mbere 100 units na 100 units we have done 50% twikite 50% completion so with the 50% na makona magitonya kuo turatarget nyomba magana mana phase ya mbere no at the total target ya nyomba ile tugwaka ne ngirinya thini wa Embu County tiare hi ni mucagurite kuria cigwako bona deputy governor nyomba ici kuria cigwako ri tiare ni kona kuhihi mundu no ande kumenya ni majimbo taru ile turaka hizo phase ya mbere nyomba 400 units turaka ku vandveta kwa majimbo just next Embu Town. No, after that, nitokuthi thini wa sub county. Wanakutoa kenyomba egana. In fact, we want to do 100 units in every thini wa sub county siyonde. No, atiri no si ambere phase ya ambere, si vandu veta kwa majimbo. Na idite 50% completion si egoro. Kugu maybe very soon meri ukita ire, no ekoro si endeku. Negua. Kindu kenge ngota kwa ndo achievement. No esi overall aggregation center. Ita kwa Kaip. County aggregation kino sento kino erewa and industry pake ile inaona muzikura kithiro kivinguraga ona tuni twagereke gwanja kundu gwita kwa tarda twa negotiate na tarda twave waris katara ne makuvina tana river yera ma protect mandira kana maundu mako kate maundu ma dams na maundu tamagu tana development authority na ne ostu magitagira corridor ya mai so ne twa negotiate nao na matova eka igana ya 50 and as you talk already kwero radi na mbere wa kandu wa Kaips county ya rutira ngiri magana maire ma 50 national government ya ruta ngiri magana maire ma 50 so the program now the project is ongoing now as you talk to echo last week na Ngabana tukiromeria tone ne ati ni ndokira kotone kora diate kogo modu ma diete na mbere Kaip ni radi na mbere nayo ne to ekire uplifting ya Embu level 5 hospital ne to support the national government ministry department of health ne amato vere pesa na toeka a lot of innovation then one level 5 kona ngiriru kuida maundu modi marato thondo ketu dine kivinda kiu level 5 ru in very good shape in terms of infrastructure kwanza section ya siana kukuinge na maumengi tugene matitu tukithondekaga we debates na mo githondekete maige no gucia ni tondu onyitaniri wa ni kunyitanira Ngabana na atongoria ria andu makiro gutundu mange Kamau tunyitanirite haya no dinegwa gwe tohoro wa riri na nigwetereire muno uhoro wa kahua Kamau I was coming there nimenda kwa livoroeria na kahua matora wisi na kulire Kamau 70% ya ndo Embu menya ni arimi 70% mandipendaga on kulima tulimaga cash crop tukalima food crop duka wana na chai those are the main cash crops wati mwena wa kahua tuna challenge just like anybody else tanu isimburo kamara ukitema kambira ko frustrate coffee farmers na kuleka kugura ya kwa miri makareka kugura no the issue was the pricing to mrenda kugura mbei itaembega thirikari no yatuka very farm I think you have seen the DP no na DP akari ya rakarite akuwa no nyato turigiria brokers to ne makroto mage exploit farmers to kama kuragenda gatiriri kithendo kona kawa kauma factory munduro ogosa ai mila munduro kugura level 1 no akyo ko process na no akyo kuthina na ngijigia ko no akyo marketer so the one person in different names not vuti araje not vuti araje bikira ka vuti karendi bikira ka green na no Kamau ria tu riu problem ye koretwe ikuo batamo happy thirikari no ngire makiuga mauga maina 6 billion marenda gwacira ko off take ndoe ka waku makwe factories mave some money cia as a retainer nigo ndiraga kendua mazoka meke atia riu gwetu Kamau twina 24 corporate societies cia kawa 24 in Embu icio cionthe as you talk of 24 twina mila coffee milling machine vandu veta kwa kavutiri unfortunately kama mire we agurirwe ya magire pesa from commodities fund in 2014 na tothonde kamira very modern
no ati no ndo leadership matia bata ku involve all the factories makoro ni marangirigiti kahoa maida kondo kuriko riwa kara is like now white elephant it's not active na ni project very very expensive tondo ya costaga 90 million kivinda kiu with the time then yambiria kuongerereka then ya Kenya 170 million by this year kiruka mura twekite as a new government already twari na thirikari nene ndigo matove waiver then twambirie kuorganize arimi yetu mambirie kuangiriritika kahoa meke meeting thini wandu then wa mireno ya Embu tondu kindu kia mbere mire kwitu bichipa na mangirigite koku itu busy kweka atia kumasaria market collectively tariwe kore yanzi merigite guka makuga krokotu na kahoa kwegana bulk cia kwegana tanzia kwegana no matugurire ruto ragire kuthomithia arimi metekere kumiru nat ina kithikiu na twenda kugosa tuta thirikari gekoro carefully under the county government of Embu rumu vango swivo ya gitagwa kivandu vetagwa kavutiri murwe andu Embu ni mesora ni rauga kugo ni rari mwana ko ni ramera ni evaru on stage magetekera gukoro magitwara kawa kao thini wa mireo yake kavutiri nigo tuige thoko tukoro twina aggregation ya kwegana kawaga sokaniriwe tuvate kwedia vumwe mota kwedia good Kamau uria deputy governor ohoro wa mai kundu gwetagwo Kieni is a big issue we tukoretwo tutari na mai for 1 year uyu etagwo Wanja from Gakwegori from Gakwegori araria ohoro wa mai na ari mundu rajira atiriri hau ni Makamau Embu is clean lakini nauliza Kivugo Health Center iko mashida mob na Kathangariri hakuna uwanja maundu macio matatu deputy governor korona magwete bwana Kinyua wa Mugo twina big ni overwama Kieni water ina thina mwingi muno na kama problem ya Kieni water tikindu kingi management News water companies yote thini wa county no at leadership ekorotwe nthuku muno take an indari most of the water providers in Embu koto korotaru for the last mweri okirukite Ngabana toraga senate yagicokia ciuria na aracokia ciuria tesi tono leadership ya ikumbere yatukite ni mismanage water projects ciazuka ni conduit cia corruption mismanagement ya mbesa ru ile ya mismanage na hemu no yakoro na lot of challenges kile kambuga ya Kieni water na leadership ni betena leadership mbega tugwele mabotire ku manage mai magwega ya it has collapsed kutoka kwambia kumyukiridia twina Ngabana Kibugu na Kathangariri Health Center no amende kumenya ni challenge ile kuno amende ucio mundu waria agauka ofisi kungivota command nigwa mbere ithie nigwa mbere exactly then group tumenya ni ndawa tumenya kana ko matravel wa service including Kathangariri tondu icio ni dispensary ya level 2 level 3 he mundu rauga ati kwa mwaka omwe governor Cecily Barire na deputy governor Kinyua ne motete kuhingia maundu maingi Embu matahingirio kwa miaka 10 ni aria marikuo agacokera oringi Embu town iko safi stage is beautiful and almost complete they were able to get traders out of roadside mwarutira muke matwara ku twekira tireka mau no isi mutino roya na kura gwetagwa rodiani kana niku thia kwi mutino wa na goko Rift Valley ne rodiani nanga rodi ya kiruka cia ringana na cia uraga andu engi muno rodi kana yete givingo the mood was very bad na ginya the head of state avesa na directive auga no ende ando thimerere ku generali no ndo risk tu as a county government they know it onete no challenge ile haivando shuma ikuo mbere matiana batagweciria kana kwenengage andu personally the governor told me can you take charge of this process kitu kambire na ukileta the leadership political net the leaders of the business it took only 2 days for us to get those people out of the road makigwara na makigwara ino ndo engage na to matwara they no Park Street vakuve na stadium just behind na to mathonde ke environment bega to mekera thitima voni voni murutagira wera tondo eta kind of night market ni ando hokazira maukarutera rwanjira ruto amerike njira so we have a very good area but muruta biashara very comfortable na tukoma vaginya security nice horo wigi revenue on source revenue area mwaga ko account ya Embu kama on source revenue we are to ngurudira na muno last time ngiukava na kwera kambesira to nganagia it was around 300 million na diabetes to the year 21-22 maungania 390 million kuma tuengerana in August last year by the time we settle
Tokio tamba kuvuta ndomo kama huu. Ilibidi tuvute watu wengine. Kwa nini? Nundu arama involved na piro fridge ya kuunganagia pesa na tuwe information. Maunganagia pesa magekera mivuko magoti. Ruto ambato amarugamia na tuwekera eneo team. Temporary. Twali organize office. Kama preview me. From 390 in 2021-22 mwaka uyo tukivinga financial year turakinyitie 680 million which is almost double. Ona makeria. Na potential yetu as a county tukaungania igotiri tuwega no tukinyiginyigia 1.2 billion. Tuyeku that kind of research. Muganagia na njira ya technology. Mbere twakire riu we have moved now from we have gone paperless. Nwese mbere ukora wonekaga muno tondu matumagira ki marithiti mavuku ukadengerwa mbesa imwekera muvuko ukandika that confusion. Now we have gone fully digital. Aya ona gutuika ndironire ona mitambo ya digital no me meka gatiriri no corona androma ino corona meka gatirika mauka maka interfere igakora malfunctional ni guru tondu malfunctional backup ikorwa endwi maratathi rimo ndu matiagaga no you have really controlled kuria ku no ono manaria and as you talk kama turali oguo ni turandika andu wengi enforcement ni andoma githiro kama gekagatia makirumagiriria kungania magoti at the same time ni turandika andu wengi a new team kiumia geke in fact kiumia kene turavandu marwa enforcement officers todo my part of the problem marisa ka vamwe mathi kurumiria makathi makavwa mbesa magekatia magacoka na wasio ekra tukoroka twena ekra Embu County Revenue Authority ile thondeketwo ni county ni KRA ya Embu yo nao ni turandika timu ingi fresh as per next week ni makoro mai office no ndo waki ni kwa ndo mana nyitora mavetia kana ndo tuina shaka nao they will not be get an opportunity gwekatia gukoro magisoka office aya kuri turakiri ni bando muonde na aya the Mheshimiwa Deputy Governor mukwandika wa doa Ebutu kana no mwandiki ando na kuma county igi hapana kama Embu ni cosmopolitan ukenda kumenya Embu korwa phase ya Kenya kundu kwina Njaruo kwina ndo akuma Meru ndo akuma Central ndo wa Central tu asili ndo wetu tukatu problem kwina nginya Kisii kwina Kamba nwe nginya kundu ta mwena wa Mkaramba na mwe na ku Makema kugune kundu cosmopolitan tu tukiandika na tuwe no nginya to make sure kwina representation ya ndo acio the mari wanaginya everything wa chief senior officers mawaziri na chief officers matukanete oguo neguo ne wega oguo ne undu wa face ya bururi he mundu etagwo Tanie etagwo Kamau kuma Embu arenda kumenya atire Deputy Governor nyumba icio ikaheanwo atia icio affordable cirakwo kuria kwa nyumboga ni murenda kuya igana mukamenya atia no kuneo apa ni process ya Kamau ngwesha ndo ragwa atiriri kwina program kwa thirikari ya kuvanda nyumba in a cheap way kurati ko save mbesa na ira target actually ndo the low income manners kama kwina muvango wa kuliva some money niguo sokerwa roketwe nyumba ni muvango kureto kariwa muno na thirikari ndo va uraika mbesa no yote process ru ningivata kwa kivinda giki but you must deposit some money for you to no nginya wigirire mbesa niguo kwa nyumba the good thing ni gutuka nyumba icio na raithi taru kuratuka taru no koro nyumba mwewe auto vite certain percentage ule va kitu tangiri 5 ndaka ya mwiso nyumba yakoro yaku ni nyumba sigana kama ukigagira ngiri 5 nginya nyumba yako compromise Embu ni kitu tangiri 15 10 and 15 ndonogira ngiri 5 ndaka ya mwiso kana koro ndui igatuka ya ruva na process makera ithia ndo mageka na ni undu mwaka muno kama tonto muthe turaria tatu na thina muno kwa andu mekerere nyumba cia thirikari marauma na problem na mwene maritaire tondu metia na nyumba so it's important to support andu kwanza aria vale ande makoro mena misie makirita makona kwa kulitaira aya good toti na ndeka nyingi Mheshimiwa no ndingienda uthie utaritie cia njohi na dawa cia kurefia iria irathukia youth na muno pombe ya Kathambo pale Riverside inasumbua sana no nyende gwete kaundu kiuria kiukirorio ni mushangi Njovia Kathambo that's very notorious nenda kwa live live it's ni mundu very notorious Embu na kwendia njovi na tukwambirio munthi is a known criminal on the side of Kuthonda Kalika illicit brew about 15 years ago aukirenga to Embu na nurazo kirenga in a different njira ingiriu na ndingenda kugura tureka but you on top of it to the wa camera ndienda kwa turarwa na njovi taruko ndu weta kwa kivuti na makengi kwina njovi nyingi muno Igoro, I was making a phone up with the county commissioner. They are hitting the beer there. Na no ngia turo na ngia dire Embu County kama. Haya, Jero kutoka Embu. Uliza
Bwana Deputy Governor, kwa nini CT scan and other laboratory services not working? Cause niko na mgonjwa huko na those services are not available kwa hospitali no daraki wa hospitali riko na riko rojeru no wagitura hi hospitali riko ina thina ucio nigetha Deputy Governor na akiwa ikinya riria rikiagiriire. Ogushe no korario for level 5 to dino CT scan na MRI machine iko sitini wa level 5 no angambugire no ikirukuta maybe maintenance kana breakage which is normal dego machine ni breakaga no atena soka mbuto no ambira riu ni ngurumiriria kana after the show menye problem ni ndo ngwali na daktari superintendent menye thina ni riko wa mwisho kiwaga horo Deputy Governor ndirerwo ngorie niki matararugamirira ECDE na feeding program uhoro wa githomo kia nathari na kweciana gia kuria tukirikia egoro twana meeting ya graduation ya ECDE na madomani turageragia kwaririria kama u kile kebuge feeding program nikindo ikonda koro kivangito wega muno but where I am with my governor my boss ne turageria kurudia kwanza and very vulnerable kwa makoro mai vulnerable kile yengi totari ECDE kunduguta na kuweto manyata ti undu bona ya mundu kunduguta kwa mutu mbare so turenda kuroria problem the way it is tunatongambira kuma support onakora at least ni usoro kana just some light meals so it's a part of the plan sietu yena ito ama promise nginya vingu ya campaign tomere tukagitagira ciana chanjira twagire kamau twaverwe ECDE na vocational training centers itaina budget man devolve functions without money nuri mwe tugesaga challenges no tuni turageria kona twathondeka maundu makara ukiuga uhoro tuhe uhoro wa mifango yanyu kwi youth yes okay youth mwana wa youth kireke buge youth matiena mawira that's the reality na ndiko rona tukeria uhoro wa kiduguta Kaip aggregation center with a lot of passion tone twise igakoro center mwe koro yo South yenge muno na makoro mena mawira makoro mero gamiririte tondo kama gutifunga mwera maofisi makegana that's the reality ne tunagira stio ko encourage youth muno mathi into agri business ma accept kurima matikone urimi takwati wi wandu aria akuru kana ndu twera matena mbesa turenda nginya cio mathomete makoro makirikaireta kwa biashara kilimo ne turagira kumathomithia na ni wafuka kama ndigirikano ne kuga kwira andu aembu ne turageria kuthomithia meta extension officers tukora tuna problem na challenge tutina kwa tuna extension ya kwegana ne turathomithia kwegana ndigo mathirukaga migunda ndira mathirukaga tene mekirita uniform magakwira vandambe ku muthembo uyu tumbira fertilizer muthembo uyu tondu ikoretwo challenge that advisor ndikoretwo ku kora ndiko vanda mbembere tangirire tariu mawefura mbira gara vandi toriro kwena ronino avanda mbembere tekaga wania no tia menya kana erino ne kura so those are the challenges now no tukuvatara ndo kwa advise yandu tukana kwa tuka nginya including AI services ndo ambego kwa ndo matumagira mbego the long mbego in the right animals riwa nega koro challenge riwa koro tukana mathina mengi matukanite ugo but I think ni kene mondo turadi namo ni makwagira mai kama undi ngeta kumandari tivora mai ni turakora rig machine yetu ndovoli ndovoli egato na solar systems niguru to wakatwa tovara mai tukatiga twekira nginya solar kila kitu nigo matora mara mataya na mai atizo kuro kwenda mai ki nega no magwe katia matora ina makuhuthira matukora kutukana thina matora mai at least makunywa tukaragia voro wa kurima kwina damu githatu na kwirite imweta kwa thambana imweta kwa kamumu na imweta kwa thoshi already tukaria vigo itekito commissioning no ateru itekito kiria ko mara source for the contracting already kamu eta kwa kamumu and thoshi they are already in the process thambana no tengirire rune ndakwira ndo metere matika make very soon nituko na maina magwikatia makurima my irrigation thank you no do amathare kirio giwoka tukoerera hau mai makurima na makunywa kaunti yaku ya Embu thank you muno Deputy Governor thank you no wega muno asante sana thank you reka tukinye hau nigetha njorogo agithijina kiagia na ndagika ciganona cia gutuhe uhoro wa urigitani utari wa marihi mekoro na Margaret Gina wa Kamau titagoko kumago thank you very much